Abantu abasha bakhuluma ngezilimi zomoya. Alright then, nichidiki banotana nendimi zemweya. Jesus is boss, boss, boss. Ezulu akakukubi. Jesus is boss, boss. Pamsoro haro vipasi. Jesus is boss, boss. Wonke umuntu uyavuma, munu wesacha pembera. Jesus is boss. Abantu abasha basemgwaqweni bethi inkulumo isekhaya enhlizweni. Vakazi nevarume mawoko mudenga vachipfugama maziso kuvakafa nomutsa. Abantu abadala bakhuluma ngokhono, izinyembezi zixubene nentokozo. Vakazi nevarume vachimba zinyoronyoro, nguya uchifema mumazwi yabo. Jesus is boss, boss, boss. Ezulu akakukubi. Jesus is boss, boss. Pamsoro haro vipasi. Jesus is boss, boss. Wonke umuntu uyavuma, munu wesacha pembera. Jesus is boss. Ngisho nodokotela basuke mawadi bethi Jesu ndiwe Simba. Ndinimudiki kunyangi banachiremba vari muwadi vachititenzi tiratidze rudo. Ngisho noninjiyela bemgwagwa nezinja beka izandla bathi siyabonga. Kunyange ma-injiniya vari pabhiriji refu vachiti Jesu ndiwe chigadziko. Ngisho notisha ekilasini bemukela bekhulela phambi kwabafundi. Kunyange vadzidzisi vari muklasi vachiti uthungamire mangwana. Ngisho noprofesa emaholo amakhulu bekhotamela emoyeni. Kunyange profesa vari pastage vachitsvaga uchenjeri kuna Jesu. Oh, munhu wese anotaura nendimi dzemweya. Wonke umuntu ukhuluma ngezilimi zomoya. Siphakamise izwi. Jesus is boss, boss, boss. Ezulu akakukubi. Jesus is boss, boss. Pamsoro haro vipasi. Jesus is